President nje ukusamutha nje mina izolibele kakhulu futhi kakhulu uhlelo lokunoba usengethuba sesemakhaya uzolibele eyamina ngivendela ngokusangayo cela ukuthatha amagasi ayithatheke nje okwami nje ukuchwetha nje bebani chwetha nje ngelingathwethi ngoba ufuna ndiqaphele izolo lemvuselo intobana sesashothisha ixesha engilanga eseza kathi nje bababili ngensithi namagasi enkambosinye ndibe nemhluko nazi ngoba ithi phaphane ngoko phaphane John Mamele uTakimalkas apha president imkhulela ngakumbi imfundo yayizolo xa kusenze i-presidential address qhaqa nangokuqa they speak prophetic ukuthe qhaqa now because uthe ipulpet lena ayonodla into yokuxenyana ndimamele nje manje ecela ezindidi zintathu kasikhokhela kubandakanya phakathi fanele ngoba uzilunge akungalukwa uzilunge uzilunge kakhanda lethi sobhuleka kulesibili kodwa ikhaya uhathi lo lakukutsha phaphani ngoko ubalinga nasinike levesisho ke upresident Bishop with-theme yakhe ethe awakening ethilo upresident wathi masivuke kuthombe because selele bemakathixo cele ke ngwethu ngobetha zibe nentathu ngoba ke bathi nje ndibona uba ndithina ndicala njengoba nonke ngesho njengoba Wala njengoba ngithele ngoba uvuliwe apha uthi amagasi uvule wagqina into yoba kubekho indawo uqoba uyekokela kangayichaphazele phapha chapter ndiyacela yeke hayi into ozoyenza kuzungqa funa abanqina bazawuqanisa bona ke kawufika ndiyiphakamise ndiphoxule ziyeke hlala Ndizohlala